Fula samukela khona make iphule nesivakashi sethu futhi ke sinaso tasiva nje sesibavumula sithi ke asithethi kodwa asiyalungisa kuba mnanzi ke nasesimfaka ke naye sithi ke abe ingcenya kusicacisela leti imvulance lemhlambe ke singakhona ifinyelela kudo make iphule sibingelele sikwamukela. Ngiyabonga Lungile, ngiyababingelela abalali lapha emakhaya, ngiyathemba ukuthi babe ne-weekend enhle. Yakho be right. Hayi sesibe right nje manje sesibhekana nalutho. Sivakashi sethu sawona ba. Sawubona mntanami, kuyinto kodwa kimi kuba sendlini tekusakata ikakhulukazi kuba seceleni namake pholi. Kuthi uhlala nganato usho ukuthi bathene nami. Photocopy. Yeah. No, asibonga kakhulu ke elomuhle hlelo lethu lena uma mhlambe ngisithinza ke sihloko salomuhle dosishayela ku 013 7552500 noma sithumela WhatsApp ku 0632696358. Mayiphule isihloko salomuhla siyasinza. Yeah. Namhla sifuna kubuka bungoti lobungahle bebukhona uma mhlambe ke umuntu aphinga nemfato wemuntu. Leligama nje lelisimfato womuntu. Yeah. Lesinza. Yeah. Lungile, ngiyayithanda leyo ibe ngakhona ukuthi ubungozi ngoba ngempela buningi ubungozi obukakhona and isikhathi esiningi ungalahlekelwa izinto eziningi ngenxa yalento efana leyo. And siyayibona ke Lungile iyenzeka abantu kulamalanga bahamba nabantu babantu. And ngikhuluma ngabantu aba-official, uyazi ukuthi lo Mrs Pule uganile kwaPule but wena ubhizi uhamba naye. So kumthelela umuntu kwenzakalani ekugcineni mangabe kwenzeka kanjalo. So njengoba ngicela kupapa Mbambe kancane nje. Kwathiwa 2030. Yebo Lungile. Sithi Lungile namhlanje sibheka lobungozi bungakanani. And siyakubona Lungile kuyenzeka ukuthi uma ke Pule uthi eganile ahambe nonkuna. Unkuna uyazi ukuthi uma ke Pule uganiwe ushadiwe kubhadalwa inkomo kwaPule. Now sithe ake sicele abantu abazingcono ngezinto zamasiko ukuthi basicacisele ukuthi mase konakele, mase le ndaba seyivelobala seyaziwa ilungiswa njani sekonakele phela mhlambe mina sengithande unkuna kanti ngumakoti kwaPule mhlambe sengizengaba nesisu ke sakwankuna kodwa ngumakoti kwaPule idilwa njani indaba nanguPule usekwatile nanguPule uyalwa uPule ulwa nobani ulwa nonkuna or ulwa nabantu bakaNdlovu la ngibuya khona la ngizalwa khona isolva njani ke ngubani necala unkuna noma yimina engihambile ngayoganga ngazi ukuthi ngumakoti womuntu isebenza njani ihamba kanjani lento lena Lungile ukuze sibacacisela abaleli lapho ngaphandle bazokwazi ukuthola indlela eright yokudila nezinto ezifana nalezi ngoba leyo ningaphezulu kwamandla ami. Ngiyajolo ukuthi ke Shakes ukhona lomuhle asasingetelela Shakes kuloko akasibukele ukuthi kumoshakala kangakanani make Pule nguva usogijima ekutheni nasatfola lezi sikhathi mhlamba sengakatfolanga bantu abantu bayathi babhekile bayabona bayabuka nini ukuthi ke usho Nkosi yami salam skepsel sabantu asadi ukuthi kwendakalani ngemfato wakhe injalo Lungile ngoba vele abantu bayayibona izinto zenzeka Lungile ukuthi uPule ubuvula amehlo ngabe uyayibona lento yenzakalani but omunye umbuzo uthi uPhupule bamdlela umuntu wakhe uphi uPule uPule uphi usemsebenzini usetshwaleni uphi kwenzakalani ushiye nobani ekhaya uligade ubani kwenzakalani lo nkosikazi onesizungu ohleli yedwa onganakwe umuntu odinga ukuthanda odinga ukunakekelwa mhlamba kana nabantwana udinga nabantwana mara lo bhuda kana sikhathi usemsebenzini usetshwaleni injani into mayinjena Lungile and it's a dilemma sifika kanjani emapheseleni ayo baba uNkulunkulu Ngekwesintu ngibonge sibukubukana nawe make Pule ngidayikha nje emsileni ngithi ngekwesintu lesiphingi lesisigangi sihlawuliswa ngetulu kwetinkomo letisihlanu ngekungahloniphi isibaya semnumzana nansi isibaya semnumzana naso umuntu alotsholiwe sesibaya salomunye umuntu lo kungawo ngithi isibaya semnumzana ngetulu lesiphingi lesingumuntu lomdvulo ngoba indvodza angeke kwende lokho kwenziwa ngumuntu lomdvuno sibekwa licala kuze kusileli cala liconnecteseke noma lenzaba ikhona ukukhulunyiswa kufanele ubekwe licala kucala ubeka lesiphingi ngesibekwa licala loyo mntwana ngoba ekhathi sokutawupha umntwana loyo mntwana akadliwa kepha lesibongo sakhe lesibongo siyachubeka sibe abithe lo mntwana ngalesibongo sesiphingi loyo mntwana ngetulu kaloko nangabantu abangumntwana wentombatana ngesintu umntwana wentodana akalotsholwa kusuka kunenkomo yelidvolo
kepha ke kuloko kuyahluka lo babe noma lesiphingi asitholi lutho kude imali noma tinkomo noma inkomo yelidvola la yoyithola ngoba angikhumbuli mina njengoba ngiguga nje kunemiklomelo noma kunema awards etigani akatholi lutho lo muntu loyo ngitulu kwaloko labantu lalo make bekenze khona lase bacetse kusebenzisa lesiphingi kumgweba bemamnelicala banelungelo lendvodza yakhe nesigungu sakubo banelungelo lokumthatha bamthwalele timpahla noma bambophele bamukisele emuva ekhaya kubo kuze kuthi ahambe ayoba sibonelo lesibi emangweni ngoba wavuma kulotsholwa abazange bakubo ukuthi nakalotsholwa ayowenza wenzela ukuthi ayoba siphingi angeke ke sakubuka ke tindzaba tekuthi make pule lo make nangabe kungukuthi yebo uphingile kepha yena so ufuna lendvodza laphinge nayo laba basekhakhabo lelikhakha lalo make wokucala abakukhuluma lokho bona babuka licala nangekuthi nangabe bakhetha ukuthi ahlale la ekhaya ngoba ungumfati lotsholiwe angahlala la ekhaya kepha kunetinsita noma kunetindlo letinye lokuliphakela noma budget lebangamncisha aba athlete la ekhaya noma kungenteka babe sebambuyisela emva ekhaya kuba lo babe lophingelwe unelungelo lokumbuyisela emva loyo make lophingile manje nkuna sincede la ekutheni uyabuyiselwa akasaqhubeki nala kwaphule kumakepule ngoba usephingile usebuyiselwa back kubo kaNdlovu mara abakwaphule bakhipha inkomo phela kwaNdlovu and manje abakwaphule bafika ukuthi abanacala bona ngobe indodakazi yakwaNdlovu eyonile ephume endleleni sebefuna inkomo zabo abakwaphule bazifuna kubani bazifuna kwaNdlovu noma bazifuna kwaNkulu ubani kumele akhiphe le inkomo banelungelo lokukhuluma noma athi indvo bangatati ngoba kukhuluma kepha ke kude tinkomo letiyawubuya khabo lo make noma khabo lo mfati noma lo msikati lophingile leti tawuya le ekhakhakhe kepha ke kungako sithi kuhlawuliswa lesiphingi ngetulu kwetinkomo letisihlanu tingaba sikhombisa tingaba siphohlongo lokho kukodwa sengiwo lamalobolo in other way sengiwo lamalobolo le laba basekhakhakho le bakufunile kuthi tinkomo ngco leti tawuphuma letawubuya le khabo lomfati lophingile kude tinkomo ngoba wenzile lapha uphekile so say umlilo ucele kwaba mahlandla ubambe nje sonebantwana utele ngide kwetinkomo takho letho okay manje imalungile ngifuna ukubamba la ukuthi lesiphingi sihlawula kuphi sihlawula kwaPule lesiphingi sihlawula ekhaya kwaPule la lo mfati amthole khona agane khona oh okay and lokho yilokho okwanele kumele kwenziwe mase kwenzile lokho lesiphingi akusamelanga lesiphingi asikhiphi malobola asikhiphi lutho ngoba sesihlawulile sesiyikhiphe lento ebefuna siyikhiphe ngokona kwa sihlawulile siphingi ngetulu kwaloko because baleyo ndzaba unelungelo lebukusicosha lesiphingi ngoba ungumthakazi usihlava usibonelo sibe emangweni yo yanzima manje lungile umbuzo wami mhlambe engifuna ukubuza futhi olandelayo mhlambe baba uNkulunkulu kumele usize khona uma bakwaphule beinsista ukuthi bafuna inkomo zabo ngoba mhlambe lo nkosikazi azangazabe nabantwana la kwaPule bafuna inkomo zabo bayifuna kaNdlovu manje abakaNdlovu bathi akusiyithe sonile kone uNkuna so akukho uNkuna lethi inkomo kaNdlovu abakaNdlovu bayiphinsele kwaPule kahle iqiniso leyo ndaba kumele yenze ngalo ndlela noma kumelanga yenzeke na angeke makePule ukwende isithayikhuni into yesintu indlela yesintu na noma kukhona lokufisako wena kusakwendeke njalo kepha nangabe incubo yesAfrica yesintu ithi lokhu kwentiwa njalo vele kulesimo lesi akunatinkomo letibiyela emuva tinkomo tibiyela emuva esimeni la umntwana ulotshelwe khona wangenza emalanga latheni akakabeleki kulelo khaya tiyabela tinkomo emva kepha esigabeni saloko noma esimweni saloko sekuphinga kude tinkomo letibiyela emuva azibuyeli izinkomo emuva lungile
Ndingamyela njani phela ngifuna uhlale lo muntu uqala sibale iveti ke. Yeah, dibela njani tinkomo ngoba sengidlule kanyenti. ugezile uwenze yonke into uhlele iminyaka emibili emithathu emine ewunkosikazi wala ekhaya elindile bekezelile mhlambe angithi lo moya muhle lungile siyawunqamula lo moya kumelanga ube umoya owenzakalayo kodwa zibuyelelana inkomo emuva ngoba ngesinto njengoba asho uNkulunkulu akunayo inkomo ekumele zibuyele emuva Kuhlawuliswa lona. uhlawulile esibeke sesihlawulile yebo Lesiphingi ngiso. sihlawulayo Bye. 10 minutes before 12 ehlelo lethu futhi sikhona sithethi mlaleli kodwa ke siyalungisa lo muhla sinaye ke eShakes wankuna sihambisana ke naye ke eMakepule ke ehlelo lethu kunalokunye la kubalile mayipule na ungathi umvise kahle Shakes mlaleli ngashayela ku 073 number yami 0137552500 uthena ungena Makepule wathi ukuphi lo baba yebo angathi kuthi uyibambile in Shakes lapho ukuthi wendani yini unabani lo make umshiye nabani as much as ngafuni ukuthi ke kube ile excuse inyana nje leyo kodwa ke asekubukwe nako ngoba ke nako kuyadlala lichaza ekutheni ke kugcine ngeke uthathe unkosikazi lungile umthathe kubo uzohlala naye kwakho kodwa ungamniki amalungelo okuba unkosikazi ungamnakekeli ungabi khona unyamalala usebanganeni usetshwaleni usebenza njalo wena ubuye ekhaya uthi lo nkosikazi enze njani ngoba phela naye umuntu unemizwa that's why ngithi ngiyakuthanda mawuthi asithi lowo moya kube umoya esiusebenzisayo ngoba siyawazi ukuthi wrong kunemphumela emibe mara umbuzo uthi uphi lo baba Yawuthanza lo mbuto wenu ubuta sifati ngoba ngihlelele bafati Kuvilapha kwababe ekhaya kungalandzeleli umuntu wakhe loyo babe loyo nobe kungendi kahle tindvo lokuthi imfuno utelikhaya nobe kulahlekelwa similo noma kulahlekelwa ngumthetho welikhaya lakhe ulotsholiwe akukugunyati ukuthi lokho bese senawuva kunwayisa sekukunwayisela kamakhelwane akugunyati lokho ekuqala ngoba kufune ubuye ubambe le mandate lonayo lo weta ngayo kulelo khaya lo wenza kulo lekufanele ukwende uyanyenya uye eCarbon Voter kugogo noma kuandi lomkhulu loye lo utawukhona ukukhuluma naye umtshele yena ukuthi nginenkinga yokuthi babe wabholoja lekhaya uhamba emalanga angabuki angisathi ke ukuthi nangabe ngifuna kudla kufanele ngiye kuphi batakuva abantu labadzala ukuthi na ufuna kudla usho kuthini kutawuba nendlela letawulandzelela letawulungisa lendlala yakho ngoba nangabe lendlala yakho uyilungisa kamakhelwane kabi so ulahlele mandate ulahle lokho lowabanjiswa kona lekwakudisa kulelo khaya kuvulapha kwendvodza endlini akukubidi akukuniki license yokuthi uyoganga asikufuni iganga so madbuteka incane so kunendlela lekhona le kungiyo lengalandzelelwa kulungiswe lendlala enalomnoyiso lonawo uma sifuna lo khona indlela nami yazi yangijabulisa khona indlela ekhaya lungile ekhaya Makepule ngiyathi wena usasemncane uthathe ledinto ekhaya kunesigungu kule cabinet le cabinet sikhuluma ngabo babe lomkhulu sikhuluma ngabo auntie ngiyo ihigher court yala ekhaya ezokwazi ukusilungisa ihigher court iyawuphuma nesinqumo lesiyakuyisa empumelelweni wena ungumakoti asifake kancane balaleli bethu sibamema samsakatweni sawubona yebo baba siyaphila njani sikhulile kakhulu sebathi ngikhuluma ngesihlobo lesithunga kakhulu ngathi nishokile bengicela nje ukuthi babe nakaqeda lapho anginamba yakho ngathi ngisukubethe kakhulu ngisukubethe abantu labangatizo bangishekisa bantu bayathi ukuthi kunalokubi lapha kwendawo manje ngiyacela nje kakhulu ukuthi bazongifana kaqeda nomethele nje inamba yakhe ngizokhona ukukhuluma naye ngibone ukuthi ngiphuma njani ngoba ngamosha into letiningi ngenxa lezi kwento ingakhona empilweni manje angifuni
kuze kumoshakale kanye kukhona abantu labanganceda. Asibonge babe. Ngile mithelela lesikhulume ngayo Mayipulo nawe eShakes ukuthi ke iba khona and nawungathi umlalisadle but overflowing because yindvo le dzala yendeka and yena angakwadi and so ukutfola vele seyindvo lesey beyisoloke ikhona. Imlimata ngendlela malungulungu ngesizathu sekuthi nangabe abuyile lelanga lo babe lo khulumako amthwele maka endlini utibuta ukuthi ngingene yini naye embedeni ngikhulume naye yini njengemkami njengemuntu yebo lengimthandzako ngimkhumule yini nangimkhumula kubuya lesasithombe kungako sekubuya abuswa ngulobusathana kepha iwalesi khona kumncetha yeah kwendakalani mhlawumbe ngaphambilini bekuthi bobabe nakuthiwa uphingile nobe unwaya ngala kamakhelwane bathi awusabi ini kambe akangafike mhlawumbe mangephula ake ngithi malungulungu ngekwankolo yesintu ngekos African religion likhaya lendvodza liyabiwa likhaya lendvodza liyabhasopa kunetinhlaka kunetindlela letitsite ngekwesintu lotendako angithi na uthenga imoto uyibhadalela insurance le insurance igade kulimala kwale moto nangala esintwini tikhona tindlela lesitendaka tekubhasopa umuntu wababa my insurances bungoti bekwenda bekunyenyela likhaya lemnumzane kuyahlupha ngoba awadi ukuthi lekutawendeka lapho kufana nekudliswa noma udlisa elishangana lifana nami lelinguna angidliswa mina ngoba ngakhulela embiteni angidliseki na ungidlisa kubuyele emva kuwe yo leyabo leyokubiya yeah no kubiwe sisi insurance insurance ngathi nisimasho bese insurance ngiphi le la kule khaya na lecala bo 100 na bo 800 nabo buka ke ngikutshela ukuthi sikhuluma tindwe letingasinga umzekelo sikhuluma tindwo lesiphila kuto and seyithanza le wireless ngoba iyasinceda ibuyisa le tindwo letifihlakele kwentekile kungakahambi emalanga langakanani indvodza letsite yanyenya nyela kamakhelwane kanti lo baba akekho usekhendali usemsebentini likhaya lakhe ulithiyile man nakalithiyile wabambeka lesiphingi sabambeka kwafuna ukuthi babe ekhendali kuze kubuye yena atokhuta abuke lomhlolo sekugculwa kwamakhelwane ngoba le insurance imbambele enomsebenzi wakhe asigele ke cesoneni sawubona mlaleli wethu usecingweni sekwamukela ehlelweni nakubalalele emakhaya yebo ngiyabonga babenkulu ngathi sekusijuma esifokweni lezikhuluma ngaso itolo ehlelweni lakho kodwa mina into lesina kuyathi ukuthi njengoba sekumoshakele vele usually kwenteka ebantwini labatana uma kwendekile ukuthi make mathenjwa loshadile kamathenjwa wakwenda nababenkulu loshadile kankulu babenkuna kuthiwa uyahlawulisa uhlawula kamathenjwa so make mathenjwa yena kuyini la ngentiwa yona uyahlawuliswa yini naye umuntu uyamthemba mathenjwa ngibuka lelona seyichuba na kanjani levile tako mazwe ngoba ke isikhathi sethu ngathi sesigijima nathi la Mayipulo nawe shisa sivale fast nje ngeminute lelibe yona. Okay mhlambe sesirapha nje lungile siyabonga kakhulu baba uNkulu ukuthi asicacisela ngoba into ezibalekile inkinga yami enkulu bekuthi amalobolo awabuyiselwa emuva and bengicabanga ukuthi ngilephutha ngiyajabula ukuthi ubaba uNkulu useyicacisela ukuthi akunamalobolo abuyela emuva kodwa kuyahlawula yilabo abantu abonile asibambeni kahle ngesinto esifanele singalimazani singabhanishani kuze kube beyond indlela efanele kwenziwe ngakhona siyabonga sivalele baba sibonga ngibonga kakhulu kuba sendlini tekusakade maye inhle wireless Asiboke mlaleli angibuka kakhulu ke nawe isikhathi lo ngihle sona mekusukela ngensimbi yelishumi kwathi madofena isikhathi etikini ndivakashita mina kanjani ngiyathembisa umbuto ubambile Shakes ubambile